Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi na tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no lawen dagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi na so no ma nu pipon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le poro akota le nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me poro na do moi to go flame pata. Mi wana ojre mi tonto gbe susu gege po wenu udi mi wae bo gigo fi pale ko na chiwewe ozana ne wo eti wo to hiro na mi ndo to nu kon yito ason ogbe ton lo me bo egbe lo mi na lileje otakudu to we man Daniel ton ji hi uta we awe to o me susu pa ya je susu po eyin na mi lo mi wa fi fonu lo dide o ho itan de do nu fi fonu popo ton eyin hun kan bibe nu le poton bon ho de do nu ena mi do mi ni yiwale nu me gokona mi do le ali ho me do mi do le ho de to Jesu si nko me no fi fonu ye ton le nino fodo ayajije eyin ayajije pipe to aiha Kristi Jesu ton me podo aiha mi wo le lo su poton me na gigo baba wiwe ton kere to Jesu si nko me po mina lileje owe hi alodi hi adole podo to ojle neleji we Mikaeli na tite ahobi da holo he shite na ovi ometo ele ton le ojle tukla ton de we oje tuka ton de na so ti fine nko he ma ko ti gbede son wenu akota de ko ti yido je ojle dopolo neme podo to ojle neji ometo ele na yi wi hule ome dopo he na yi mimo wlan to owe lo me podo susu ye ton he damlon to kogudu aigba ton me na fon dile hlan ogbe dele hlan ogbe mandopodo podo dele hlan omuyan po wan gbena mandopodo po podo me pronto he yin nuen to le na to sise di o sise do volo me ton podo ye he le susu hlan dodo kon le di we sunkulevu le kaka doi hallelujah shigba ye Daniel sunudo oho le lo boso yi ohi adonu do tle owe lo yido je ojle opodo lo ton me susu na honwezun igodo podo yinukon yena so he onwe sudeji wedenu we nye Daniel pon bodeji ego miawe devo le site fine podo to oto lo ton to awa heji podo awe to oto lo ton to awaneji ode sodo hlan dawe shion alavolo na heti na he ati taga use oto lo ton le domo na we enayi tide so je opodo awujinu eleton
yeso se dawe yeso se dawe ye shion alavo he shion alavo nan lo he tin taga osen oto ton le wenwena eze alo eton adusi po alo amion eton po daga han olon bo kule gbon ewo togbe kakadoi ewo he togbe kakadoi dali do ena tina ojle le po oda de po poro wenwena yeko basi opodo gbigba hunhun omewiwe le tonton de hanyan onuhe le po na yin tadona poro nye so nye se shigba nye matungba wenenwe nye domo okluno she etewe na yin opodo a gogbone onu heleton ewo so domo Danieli to yi na dewe na oho lelo yin nusudo boso yin yi hiadonu do kle jle oje opodo loton mesusu na le yede we boso yede zun wewe boso yin kiklowe shigba menyankan le na yin nyankan do to wiwa shigba me klonto he yin nueto le na tun poro son ojle heme avo nunina mino yewe ton lo na yin didese bo sunsun he basi ojevo lo yin size daga na yin azan fo si do po kan we awo po donano we ewo he no tekmo nye bo so wa je azan fo si do po kan we foton po lokon shigba ye to yi na dewe kaka ojle lo na yin na do tin na hie na boje boso shite to temion to eme to opodo azan lo leton nishe uwe menywana weta ota wiaweto Danieli tono de hiya to kogona de moyi me misigan mendo ota vovo atonji bo do eto reze ota akpa tintan lo abi mina do akpa vovo atonji bo akpa tintan lo mina yoro aho yewezon Kristi Jesu to aigbaji bo akpa weto mina yoro o tu kla hehodo yewezon ene dogbon o kandudu papa le tonji to Rome bo akpa tonto mina yoro tu didodo chiwe yewego do de pepe de na yido ha mi to tu kla mi ton jre iton le mi do na do tu do chiwe yewego eta utu we mi do akpa tintan lo na yin akpa yoro yewezon Kristi ton ntoli nu mi mo he Danieli mo lo nu mi mo lo eto reze bo aho dide eto lotu mo na Danieli do ye do romulo angeli Mikaeli ena so hia
nando singando comme nando ho togun eton hein togun Israeli ville eton bon kalo jre ne lo me na jre tu klaton bon nous de go ai gbigbo kuno to hemi pa ideon so de angeli mikali hirono bon mi o moto aparo poreru jido mro uwo enu agwalo na Kristi Jesu to ahwan de sin le sin nukon ide Jesu lo sudo kodoro to nimo eti apati tan o tawulo poton lo me wo mi do monte jre he o me di ena fonso mo kere nando singando ho togun jiwe eweton shigba jre lo me na jre awufi esaton boido wenu bon akotale korotin jre mo ko matin we me de du kan ra wenu Jesu wa igbaje akotale otin ya akotale ko tin ma ni nwe na mi do akotale ko tin ma ntori akota rom tonle udo jule po ye ulewe no po na do we Kristi Jesu do satin yi ma ni ero akota jule ton e ma yin togun lo pere shigba akota lo to sisenole to sisen jule ton me ulewe sa Jesu na yin o romlem homelema bo ero we Jesu do satingo we jre ne lo e ka so jre awu fie saton mon koton pepe ntoli ni mi ponto nugbo nugbo doda ide ti bo Simeon e dona mama Maria Kristi Jesu si iya bo do ne do mro e do ne do nja e ki adoli ma hia kanji e do mo do polo rie ohi mo do polo ohi de na bio alidon tu elo sume luton na yenido de lile ayiha susu ton le ria hallelujah but tukla au fie sa ene eyina Kristi Jesu e ma so yina Kristi Jesu kelene iya eton lo sumo au fie sa wene nu e wa nyo me yin ma uton to nugbo epo me ma yin ma uton po me mai mauton bo e de je gbangba le supo le to yeme ye se holo do yemi di bo tu kleine lo wenu e ma no te do wo kele jine do ni mi pon e heyi o de Kristi Jesu kugodo de le igbon bo e lawin dagbe kaka apostoli le lawin dagbe ina ja pa ene loji bo yi wule lo susu amo u fie sat itengbe o jire lo polo ton njen we kan de timo je na mi jiro je bo ndo kan di to apareji to ho tai he loji bo gbigbo kunu to tumo na mi do o bibe supo etin wetin po fifo supo po we no Kristi Jesu wa e wato wo yin azo wa to titan bibe godo ton ma so yo le ngan tumo na mi go mi no mi to jire godo ton lo me jire godo ton lo si bibe Kristi Jesu wo yin azo wa to bibe jire godo ton lo si nkan ton wo yin me huhona azo wa to jire godo ton le bo kaka je di mi gbe pin to jire godo ton lo me où est-ce bon mino iroedo me ho titan to aho parmi des multitudes de frères mayon de na irodo do gungbe me mangando do mla ho kabi no vi ho lo yemi mla ho tutan to nu kona no vi supo to gbigbo me we ni mi ponji mi na modo nde mati bo inu yoyo jiwe we makaso wa nde ma do ya yewe no eton le wo we o ho ene lo edo de taran to fili bo je kana yin mede di bo agbeto ri do ho nde ma yin mola yo vole wa klo mi we yo vole wa klo mi no be nti do mi ton le we nu gbodo ye wa be nti do mi ton le shigba ohun gan ho lo he wa e ma yin lalo ngbo e hun le gan we mi ma pon din do mro ye to sasa ude me bo mele po to wan gbe na yi bo do ye gbe ra yi bo gbe mu yin hun le gan he ma u na ye bo e wa na mi blu ntori lo ye he wa bo he wa
bo he klodo godo bo he nu fifi do godo bo he me mi ton togbo mi ton le bi e besu poso ikan li mo gbe nu eyi gbomo pe torí ma wo yi gbe na shigba adodo de to flin dona de to flin bo pe to ma gan dodo pe to ma gan ze kon ayin we hun le gan we ni mi kombo chan ni mi do pondi me heti tote bo so adan foro tele do nde ma isi se je to fodun e mi na se togbo mi ton le o ete inu iro in koloro ete ma so flin boya ma do ran gbon mi che me wa idide o ho kun ton dodo nu me sento ye ton le nu me sento ye ton le ma gan kon chi chan aho ye ma haji nu me se ama san vona ama na ndubua ama do amina ama do gboje na ndo ni ama do gboje si gba gboje Kristi Jesu me te duro koko eya ma te to de lo hole wenu ya ko to lile do mi do me hotori wo su mo bele de ho na we di to lo nítorí wewe ro esi ehin adusi lo me ototon bo ti bo to veve na mi veve na me to de ma ti so Kristi Jesu wezo ama ganno ma bi ogboje ne mi ni ano igba jifi bo ma yo gboje ne bo ma yo kunle gan ne kò sí ní ando kò sí ní amoyi agbofo le poto hanji to àwọn lin ton reji han rayo ngbe mi ó ní Jésù ẹni tí ò ní ẹ kò ní nǹkan kan me ma do Jésù e ma do le pepe eto tajibe eto taji yen le pe vide yin lo nyon we hodora minte fi eji mi son nwe ihun do ton le nwe doda ihun do ton le de yido de ma hengbe wa ni wona de ma hengbe wa yo vodo malheureusement de ma hengbe wa Kristi Jesu me wa mo pete ogbe wo lowo ogbe wo eto wo la gada ni ma dote na bo kwele binu won pe ogbe ni to ino so zuzu yoyo deji mo so zuzu yoyo deji body mi wa apa titan lo mo ke ma do san dogi mi na mo ro ye de tana fon son coup titan reti wenwe avo lo vun tempili si avo lo e vun do awi ido zan couteau clé moi yi gba so wan supo me wiwe le ton so fontite e te utu e ma wudi ke bo ye mo ro me wiwe le fon son ti ole mi ye gbon to eton me wa yi ye ma bi o ko eton le gbe je we do dori ami no mo adodo de ma ton bo wenu Kristi oroku mo yi do loglo ayi gbaglo fi legba hen do te do ma njo edo eni ne ye me pupa ta tin to kun adam to me ye me po yin hen na ku Kristi wa yi ro gbere nwa nsu a holo blebu nsu e ma do de e ma do blo e ma do de po nsu plepo fi edo zumite ma ken ma izu na sun ma izu na sun fi vle mi kote ma i vle ko na vle ko nsan volo blebu yin lo su papa ya avo sisan lo dori ya mi ye la legba satani avo sisan he so avo enko baba uto na mi bon san legba mamo e mamo dori ya de pepe hallelujah uwezo avo sisan Kristi to ma do blo mimo fi fon so ku titan e wa so tene wenwe ofona do nu to asrome na yi mi wi se ro leto mi na do pe ha Jesu uwe fon so ku awe to na yin wiwa chiche mi wenenu do chi o ekoku to Kristi mele ina fon ko tu ina so do atonto toli me ku to Kristi mele we na fon to wenenu atonto lo me di me ma ku to Kristi mele chi o to hu me fidele he ma Jesu e me pona wa o to sinu ko holoka do ye mi di bo mi je apa awe toloji mi do do mlo so de Kristi ji alo so bo mi no do ji ale pona mi
ma zombo mi le ma do au fiesa ntoli ni mi pon apostle le ye wule yin me mo au fiesa titengbe yeze me de le hu ta dodo ye ni me de le dran kan limo kan li le si awa me bo kan li le vuvu odu ye me de le don o some e ma ku ye so idi bo so ze bo so bwe bo so vie kaka je wende e do kukuto me de bo le ye nyro e do amimi awu me o Jesu Christ lo su papa e do holo na Daniel do jiwe ma yi ndewa ma do ya hin devie ton le holo ye mi di bo akpa wi to eni lo e do ya mi do na mi karo zindo na we mito yi se follow de do to tukla mi ule lo su to me gbe di to le ni emi pon o awu fie sa he no ro persecution lo e tin me akume to po yewe no hele ide le zun mawu bo ni David ma idona ma fe na ma bai di de ejoro iron lesun o de hodo me mo ko to ji kaka bunu do mi na su lo ndo ta ne mi na pon fi na gbon nugbo mi na su lo ma nítorí oho kunu to ma ila lo ni sigba we no mi na je lo yi na su lo ndo mi o le lo su nítorí mu e ba to wa mu e do e no gbe e ma nyo e do mo oho kunu to e do mo e ma do na yin mo we so do to ho lo me do mo me wa dodo le yi na fo na dodo azonyira kan wa to le yi na fo na azonyira kan wo yua persecution lo eti un me o tore le tin to aigba je gbedi amate si ran do Christ Jesus si wo flanchan mu do joga me nele ni epon endo sito nele me Pakistan awon li me mi to si ache me Hausa gbe nde ma so do bablu a fi esa draho we oho kuno ton yin we do chedo in Daniel o tawi awe theology bo akpani lo puloge mi so monte do mo o jre de ye de tana lo le bodo o mi hia yo nu di do na ntole we de ye di do na ye mo do eso gbe ga o jre le me papa le ye yi gante kala bo les empereur to aigbaji to Rome we mi na wo ndi pepe ma ti bo hula de wo kuno ton do mo ndi ma ti bo hula lo le po na henje gbangba o kuno ton eti bo do bo akpa ton to lo mi na mo do doro aho do dona no we na me hena no tekmo azan ko do to lo le mo tu di do po e do amo che Danieli no te adodo me kaka so vivo nu lo kaka so ipodo ana so gboje bo na fun na no singan do ya le tu na we mi to gan lo doro ho ya pa ton to lo do cambio mini to gbeji zon limit on lo me so mo e pepe do mi ma o mo Daniel nkore de gan do na mi lo o je mi to godo ton lo ni de nu lo le na igbon ni mi ma o mo gbe to mo ko nu bo e do o nu mo to supo le yeti me de le do de ni mi o je ehin o so hale si o ho lo me mi na bio si ba to e lo me na we mi to gbeji zon lo sin lo be mi to mi gba to tu doro krisigo abi mi to tu doro atokun mi to go nu emi mo jo mi oyi mo yi wa ta igbaji fi o le kan lo go emi na do turo a o fi esa tu kla na ti so mo pepe se ba tu dido to krisi me lo e na remi nu ton son persecution lo le posi bo mi na tonta to gigo mi ouais papa wode na to gunto to Jesus sin come yo weti buto au fi esa he yoro persecution ton lo me boya to hundo e ton le me to persecuter to li ye Jesus boya azome we boya hagbele me boya
agumbewe ntoli mimi mo eto mo jeme de anaye egbonvona de yeweno si me hevena yeweno lemo bo iwa imenele dubai de dovo boti boto ofie sanaye medeleti yesu ho anson tondo ye medeleti yesu ye do e kan pa me uhode papa fliye fona logo eto to Jesus sin come dran lo gangan to ejeyede to Jesus sin come mi o ho me na memo kole to Jesus sin come susu adasi wiwura eton le to Jesus sin come me ade jegbon le lo do ni la wen dagbe to eme wen dagbe lo me le ma dina se boye to divi wen dagbe la to le na hu baba ho David to ele to Jesus sin come na awufie satwe anililezu amisisa he akondota na ye na rusugo sigaro he oton ye to sudeji na kigoto ekere to Jesus sin come nishe bo akaro gbeche sedi uri Daniel otawi awe tolo edodo hia flan chanle do ngwe me hunle gan tori wa amara bio me ye hunle gan le me fonu ben me se na ibo me se ma gan hunle me gan ni avant de Christ san me no san avant mon ko eye do ye me to gbeche se me wana ado visun lo poge bo toli wendo to utu tu kla wendo to eton utu ta ve tan nyule yovi una fe yovi me de iro fitu elo po ni loge ran ze ro sanvo agan igbera amagan igbera ni ama u ka igbera ma u igbera be mo na fi eton mi mo do me de pepe yin se ena lezu ma u vi wa yin ma u vi Tiregbetin chomi lo hongbe nouveau bio ben me sele dai bo bio pon chomi o si hon lonu ne makando ete eya apeche se di yen gbogbo mini do mini hode he na do he bio bon o hon chomi on ton lo dali ti wi ewe ndo segbe o hogbe o do pon Daniel tawi awe lo dali bo eye mi do ngbo nu hedura jo to Christ si wenu ado plepo dai be me nyewu to ado bo jale bo hun to ina mi ateko to hun na mi be o TV alode ato din trena mi lo do ye alolo ngbe jo agbasaton nue nu me senton nu konkole ngbe plepo do ayi jo plepo do nando singando yi me hole gan to Christ Jesus mondo nlele ye ma hole me gan Jesus do yiwe wa le branam le mi we bo won yin ko chero we gbe lo me we ma se ogbeton lo me mo kon gbigbo to do yin me na ma yin su ni singando yi khia to jere ele me na we jere ko do to lo le me na gigoto won le mi gan bo hole wen do che po patapata gan to Jesus sin come hode lote nishe eya hode lo do ngbo me wana do yi se mo mi ro yi hun we gan ye ho na me ti tengbere die ti agun en dagbe ton he gbigbo kun lo ton hun to asan wa to flin mo bi me mo le ye we si mo bele gbe ti so ni to epo Christ Jesus po e ma invo na we to Jesus sin come eyo mi do wa vivo nu ta we ta Daniel ton ta we awe tolo bo mi na yi bo je clé unde o virtually leje we o sorti ale ton leji nu mi mo ko do to he si we na he mi wana ton apostle Jean bo mo yi Joan bo mo yi bo mi na yi bo je cherepe de ton ma kan do o se ro po o si awewe eyan dide okun ojoro mi na yi go yi aho mi na so igo mi de nyondo yin o amasizin o gbeton lo me o ai hono le idu amasizin ton mi o hun le gan ton le osu mi du amasizin o gbeton mi na go mi de nyondo amasizin o gbeton lo me na ro le o si o gbeton bo sovo le nu pon
we mi do lo eji kaka je fi de te mi mo yiso de te mi mo he wa chiche me bon na do he wa chiche me do bon alogo shiwe e ton dali bo ma so yi no ko nka mo mi yin no ndo doche eyin aho titengbe do han mi mo kele mi yi ndo do me hun gan to Kristi Jesu to eso yi o jire le me mi na be o weta yo he me na goko na mi do mi jijo o eso yi hu de hu to jire mi to gbe po gbe susu ge po hu e dabo.